clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule April ni som pasari sang ni som ni parukania tu chuma po hian khovel boina chanchin tharlang sar zualte kan ngai thau le do nani Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir Kaiswain Pakistan palai ti chuan ni lai ni khan Iran an thlenga US le Iran inkara Inremna siamani thina turin Iran swai tu te in biak na an nei puyang Pakistan palai jinga hian Interior Minister Mohsin Naqvi Patel US le Israel le Iran inkara Indona a thlen nuwa Pakistan hian Inremna siam ani theinan ma ala Karliam ta kar top khan anram ko pui Islamabad ta US le Iran ayo te po an lo in beto ani masiram pani ayo te hian Inremna siam theilovin in biak na hi anti to pani hemirwal hian in biak na nei chunjom le ani theina turin Pakistan hian ma al zuiringa US le Iran po in biak na nei le turin a in hong nia soi ani bok Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan Pakistan palai te hi lo dong songa ani hian US lam thu cha te Iran thu nei tu ten he na thlenin in biak na nei chunjom le dan tur po an ruam han do nani Iran Foreign Minister thu puang tu Ismail Bakai chuan in biak na sa lo chama se Pakistan kaltlangen US ne na thu an lein thon ton reng thu soi Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po Saudi Arabia Qatar le Turkey to turin ni lai ni khan da jin chuak boka hengram shroi tu te hian an tho ho na chungchang ba ka Middle East din hun te po an soi pui don bokani Japan sarkar chuan West Asia boina wanga Southeast Asia rama oil ama harsan na to mek te pui atum thu soin hemiatan hian US dollar thlu le dingon som pek ati amani Prime Minister Sanai Takaichi chuan ni lai nia Asia ram shroi tu ten online meeting an nei na ram dang te puina tur sum the chua an tum thu hi soyani Japan hian thil tam tak achok lu na Southeast Asia ram na ka ai ngat lian hlea hemi chungchang po hi PM Takaichi chuan a sei chuak bok meeting a hian Philippines Malaysia Singapore Thailand Vietnam Bangladesh le South Korea ram shroi tu te po an telani Japan in puinam hang hian Asian ram dang te chuan crude oil le petroleum product an lak lu bel thei do nani Japan Foreign Ministry chuan US dollar tlu le dingon som hi Association of Southeast Asian Nation ramten kumkhata crude oil an lak lu hu don atling tia soi Takaichi chuan an ruah manna siam hian Japan rama domestic oil supply lam angong tel don lo tia soi bok kumsang ni som ni panga kum top khan Japan hian oil reserve hi nijan hi somnga pali dai aneya mase tu naya West Asia boina wanga khovel pum oil din mun a boita ka wangin thamasa khan a reserve atangin ni som nga dai dur chu a pe chuwa kani thu nei tu te chuan mei thlatir lama ni som ni dai tur an pe chuak le don tian tar lang bok ani West Asia boina thleng mek ti to pani theina ta na in biak na nei masaka Iranin athil phu jinga pakhat chu ramdang a athil nei khoiche theilo shek sak mek te ti to patel ram sang sanga Iran thil nei shek sak mek hi US dollar tlu le dingon za chuang hu atling nia soyani Islamic Revolution a chuan nuwa US le ramdang te chuan kumsang kha zakwa somsari pakwa tangkhan Iran shek na hi an lo siam to ani anu le zela po nuclear program kalpuya puin US le atho puiram te chuan shek na hi an siam bel le phobok Iran hian haramdanga thil nei te ba ka oil ashral na sum foreign benga te po a khoi che theilowani ramdang ina thil nei an shek sak mek hi Iran in kumkhata hydrocarbon ashral na tanga sum mu le thumve la tling nia soyani bok Iran thil nei shek sak hi ti to vek ma se Iran hian aza vevel ba ka chang thei don lo nia soyani tam tak hi investment ta na alo tiam le loan rul na tan ape ka ngai do nani kumsang ni som panga khan Iran chuan khovela thil ti thei zual ram te chu heti hunlaya US President Barack Obama palaina hnuaya Inremna Joint Comprehensive Plan of Action asiam puyani he Inremna hnuaya hian Iran chuan a nuclear program kalpui chu ti to parem tia ramdang ten thil nei an rek te an ti to ve bok mase kumsang ni som pariata Donald Trump President Trump khanna khan he Inremna tang hian US chu ai hnu do puya Iran thil nei te hian rek sak zui le ngal bok ani
Ukraine chuan an Air Force ten darkar somni pali chungin Russia in hanram beina dana ka chua Michelle somthum pakhat le drone zaruk somthum le paruk an lo ka thlak sakti nimin khan atarlang telegrama thu chuan siama Ukraine Air Force chuan Russia hian ni lai ni khan tho ni in Ukraine ram beirun puyania ground base le air lounge Michelle baka drone thanem tak mangin Ukraine ram te chu akap ti an soi Russia beina wang hian mi som panga an thi baka hliam som kwa vel anom ti an soi bok Russia le Ukraine hian Orthodox Easter pualin darkar somthum panhi Inremni liamta tlaidar li atanga pathiani zanlai thlengkhan in ka hayan puangani in ka hai puan ha zo nu Russia hian na sazokin Ukraine laka beibui thak zui le ngala Russian Michelle le drone manga beina wang hian Ukraine chimlam Odisha khuwa mi pasarian thia anram ko pui ki fa mi palian thibok anram ral lai nipro mi bathuman thibokani Russia point Ukraine in drone mangin anram chimlam Krasnodar Kraibiela Black Sea port tuapse abe thu soin nau pang panhian thi ti antar langa Ukraine drone hian chena building afuti governor Veniamin Kodatif chuan soya nau pang thi te hi kumnga le sompalimi anni tia soi bok ani US President Trump chuan Lebanon President Joseph Aoun hna dar karoi lo de nuwa in ka haina tran ani tur thua sia tira hemi ma hian nimin lama khan Aoun hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in phone call kaltanga biak atumna lo chang du to lo ani Israel Army official te chuan tual chung sana adar sari PM le zanla in kara Lebanona in ka hai mang turin Israel ain buat sai mek thuan tar langa Israel Army senior commander te chuan Lebanon chimlama an sipai tirlu te chu in ka hai puan mai turata na lo in ring turin thu an sia tirbok apar Galilee Kiryat Shmona Michelle Siren te ti ring ni in Lebanon atanga rocket ka chuate chu Kiryat Shmona antla Slomi le chevela Siren te an rile na sa Haifa Ekherle a chevela depo Michelle Siren te ti ri kan ni Lebanon official chuan Israel in ka hai puan atum chungchang eng ma thudon na omlo thu another local tlangin antar langa nimin khan Hezbollah MP Ibrahim al-Mausoi chuan Reuters na Iran in Strait of Hormuz khar pin mek chu Lebanon in ka hai na siam ani theina turin US karnan aman thu asila Iran hian US na in ka hai na rurela Lebanon tel ani velo chuan Strait of Hormuz khar chunjom zela awin hemizona hian anor kalna turin rambial chunga ram engemaw za tinen do thleng abuat sai hialani bin jebela al-Auni huna Israel sipaitele Hezbollah fighter te inkara inka na nasata kala zel Israel chuan thona mangin Lebanon chima dir khanun al-Nahir le Zerari re khuate ala beizela Gazia kuapo beyani Israel in darkar niliam ta chung khan Lebanon chimlama air strike somnga lai nein in beina hi alakal mek zel bokani US le Israel ten Irana ground operation tenein anvarun nai nia tarlan na omkara Iran chuan vauna thu choin dam chuak pakhat ma omlovin anlo beile tur thu atar langa Russia point US in ka haina hnuaya in biak na chu chuan lam ani thei thu atar lang bok ani US Senate chuan Iran Indona ti top zonga malak na chu anhola Republican ho kai shwa US Senate a hian vote somnga panhi somli basari mangin Iran Indona tanga in hnuk do kurarot na pullu chu hnol ni in Indona chungchanga thune in chu President Trump kuta hlan chun jomani tun tum hi tun kuma avoili na ani tabok President Donald Trump social media lama abe ifak nuwa pop lio chuan Indo du lo na ala soi chuak ve zel US le Iran in kara remna siam tura in biak na zona Inremna om thei lo hlau thona wangin nimin khan oil man po ma in asan bel le tabok Russia Security Council chuan US le Israel te chu in ka haina hnuaya in biak na chuan lama mangin leilama Iran run antum thei thu atar langa heti lai hian Pentagon point midili sa US sipaite alada belve mek zelani US sipai singa chuangba ka US Air Force thona
zanga le US Navy long som ni aya tamte Iran hnaya da lu an lo ni to ani US hian Iran abi ma hian chuan lama Iran hi in biak na anei pui masa zel ni poin alang bok Israel Prime Minister Netanyahu an Israel thilphut te atar lana Lebanon a in ka haina siam chu alang hnai vai mai hri lova Netanyahu chuan Lebanon nena in biak na thil tum pani tar langin Hezbollah teral thuam da bo sak le chakna manga ral muan na siam tum na lamte atar langani US le Israel ten Iran an beina kar masa bira khan Germany chuan Israel nena ral thuam dollar million sari point pariat man ral chuana tu remti na pea Western Galilee manot le a chevel khwa te siren arina sale bok ani Israel army chuan Lebanon chimlam luapum hum turin ain po cha zela Iran in Lebanon a in ka haina siam tura ma lak mek lain PM Netanyahu chuan athu soya Lebanon operation ten Israel tur thua soilanga Lebanon bilda mais al jabal al huzair khiam le arkun lama te Israel sipai te le Hezbollah fighter te anlen kap zel Israel in thlona mangin nabati al fowa from al khantara le al suntania te tiamin Lebanon chimlam abelia farhata le farraman te po beyanni airstrike mangin na takin nabati beyani bok Israel thlona ten Lebanon chimlama al khamie bridge an bom chebokani Iran Parliament Speaker Mohammed Baghar Khalibaf le Lebanon Parliament Speaker Nabi Berri te phone call kaltanga anin biakna Khalibaf chuan Lebanon in ka haina buat sai chu Iran abuat sai nen an ngai poimo dan ainan reng thule US nena in biakna neile zel turin Lebanon in ka haina siam phut angai thu silin Berri ve thung chuan Lebanon chim lam mi puite nor chuak zonga Israel malakna an sarkar le dole tu te in lungruala an din thule officiala Israel nena indorna nei chu Lebanon mi puite du dan ani lo thu asil ve thung Pakistan Foreign Ministry chuan in ka haina man me ka remna siam tura in biak na zona thu pui bera nuclear le enrichment lam ani rualin aru rela Lebanon in ka haina chungchang atel thu atar langnon le April ni sompli ni sompanga chung khan Hezbollah ten Israel sipai tele an hun te ba ka khua le military infrastructure te bein operation voisom sari pali lai an ne ani Iran President Masoud Pezeshkian chuan terrorist sanga pu tu US chu terrorist tak zo kani thua soi Iranin US nena in biak na zona rotna thlende ti puitlin ania Inremna siam ani thei chuan Strait of Hormuz Oman lamsula thilphur longte kaltang aphal sak thei thu tarlan ani FIFA President Gianni Infantino chuan OSCE Indona omkara Iran chu sangni somni paruk World Cup atel venge tur thua soilang Turkey Defense Ministry chuan US le Iran inkara remna siam tura Indona chhomek chu thlopin lelam ve te chu Indona ti to pani ngei theina turin in hongzau turin angenani Australia Geelonga Australia refinery munpuya gas lika wangin kang mei chuakina chena salaya Australia hian Iran Indona wanga oil lama harsana thlengme kara harsana dang atobel le tabok ani Iran wara US in bomber amang fowa toite in I han clear teangu B-52 Strait of Fortress Big Ugly Fat Below ti minglem pe kania Khowela Combat Aircraft Service Raiber ani kumsang kha zakwa somale pahnia a variant masaber B-52A chu athoka kumsang kha zakwa somale panga atangin a service tan kumsom sari chuang a service to ani ti changkan chhozel ni in a variant nungber chu B-52H hi ania kumsang kha zakwa somrukle pahnia deliver to khani Boeing chuan B-52 hi zasari somli pali asiam chuaka tuna B-52H variant somsari parukvel US in a kolme kani paten huin siam TF-32 PG-103 turbofan engine pariat Z amang mule fuel liter noi khat sing sari sang sari chuang apaya atui thunnon lovin kilometer sing khat sang li za somrukvel a cover pha match 0.8 vela chakin athok theyani
abodi hi meter somli pariat point panga vel ni in a wingspan hi meter somnga paruk point panga vel ani a maximum take off weight hi kg zahni som pakua kg noi ni sing khat sang kwa zaruk vel ani crew panga an chuang thina aircraft commander pilot radar navigator le electronic warfare officer te hanni aral thuam pai te hi rap thlak thaman ni avain kg sing thum sang khat zanga vela pai thea nuclear pai AGM 86B air launch cruise missile B61 le B83 gravity bomb te apai thea bomb min nei sang gravity bomb sang te apai thea kan soivek chuan athuilu tukang bunker buster chi a soila guided bomb unit 31 kg zakwa pasari vela risom ni zeta pai thei GBU 31 hian penetrator warhead BLU 109B aman hian bunker buster ani warhead dangpo amang thea mania Isfahan chutnana US man chu GBU 31 nge hiani GBU 31 chu guidance kit joint direct attack munition a anvua smart bomb aloni tani B52 hian kg sang kha somnga vela rit bunker buster dang GBU 24 po alapai cheu thei B52H hian nuclear pai AGM 181A long range standoff cruise missile pai dir tura malak me kani mani khan LRSO paya mojef disat chunga athlok le akap chin lai muania missile hi apai le phei chuan B52H hi ahlom le zual do nani Vietnam War Gulf War Afghanistan Iraq le Syria te man aloni toa tun Iran wara hian US chuan RAF Fairford UK a B52 da atewa heta tang hian an che taberani B52H pakhat hi tun lai poisa hlutna chutin dollar million somria de panga chuang manania ma se hemin huwa an upgrade ti ho thi turu thamlu tuk mai ania leidon chuan ale ting mo za tin a to tuang a thlo hian dar kar khata dollar sing saria tanga sing riat chuang ai ralani US chuan kumsang ni somthum vela B52 J variant upgrade tumin dollar billion somli pariat chuang z sumada Rolls Royce F130 engine man to tumani US in kumsang ni somnga thleng he bomber hlui to takhi man ala tum mole thahle lo se he ti chen ahman arinom lawani Rockwell B1B Lancer kumsang kha zakwa somriat palia ama sabera a thoka kumni nuwa US tana service tan Rockwell International 2B1 BCM2 ni in and kolzi tuero Boeing ani meter somli pali point panga vela sei ni in a wingspan hi meter somli panhi vela ni fuel liter noi khat singli sangli jathum som kwa vel pa in match 1.2 vela chakin atui thun non lovin kilometer sing khat sang ni vela cover pha a to hi kg noi ni sing khat sang ruk jathum som sari velani General Electric F101 GE102 turbofan engine pali mangin crew pali an chuang thin aircraft commander co-pilot le combat system officer pani te hanni ral thuam kg sing thum sang li vela phur theya US bomber service lai jinga ral thuam phur tam thei berani internal weapon bay pathumania flying ammunition depot the bone mo bon anti thinani cruise missile leral thuam dang sang ba ka achunga kan soi bunker buster GBU 31 khi somni pali zet apai theyani atum khanna kumsang kha zakwa somkwa le pariata tang le kwa Indona manni in Yugoslavia an manga Iraq Afghanistan Libya le Syria te manzuyani US chuan RAF Fairford a bok B1B hi adarui maya hetrang hian Irana an vetcha thinani B1B pakhat hi million dollar zanhi somriat pathumatanga zathum som basari manvel ni in athlo in dar kar khata dollar sing kwale sang khata tanga nuai khat sing sari sanga vel amangral theyani B2 Spirit North Hope government siam ni in atum khatnan kum sang kha zakwa somriat pakua athloka sang kha zakwa som kole pathuma lak luani General Electric F118 GE 100 engine pali mangin match 0.9 velin athlok theya a fuel pai liter sing kwa sang li zaruk somriat pariat bor mangin kem sing khat sang khat vela cover theya
crew pahnian chuang veilama pilot dinglama mission commander achunga mi te ain atoya meter somni pakhat vela sei ni in a wingspan hi meter somnga pahnih velani ayam to hi kejin noi khat singa sangni jaruk somthum vel ni in b2 hi somni pakhat siamania USian som pakua alneya pahnih chu incident anchan atul chu nuclear po aphur theiani nuclear pai B61 7 B61 som pahnih le B83 avain som parukemo B61 som pakhat bom pariat apai theya heng bom te hi nuclear bom thokna berchi hydrogen bom anni bunker buster GBU som thumle pakhat khi som paruka pai theya bunker buster chidang AGM za somnga pariat JSSM po som paruk thuwa pai thei nikumatanga kan hriat lar khovela bunker buster bom lian ber kg sing khat sang thum zaruk vel loya ritle meter ruk point pani vel jata sei leichang meter somriat vel anver nuwa puak thin GBU 57A massive ordnance penetrator apai theibok leinem dewa chuan meter somruk aya thuk fe haver theya Boeing siamania our head pai hi BLU 127 antia BLU hi bomb leaf unit ti nani MOP hian guidance kit amamolo GPS guidance manga thuam sani B2 hian bunker buster te deu GBU 28 le GBU 37 te po pai zok thei tho ral thuam kg singkhat sang riat vel phur thei tura duanania GBU 57A B Mop 2 kg singni sang sari zani vel dai aphur thei tho abuaya ilawa B2 hian internal weapons bay panni aneani B2 pakhat hi dollar billion ni chuang manani darkar khat athoin darkar za som pakwa vel maintenance ti ngai jiang ani athoin darkar khata dollars noi khat singa tanga noi khat sing sari vel airal hem mayani kumsang kha zakwa som kole pakwa Kosovo atum khannan manani Afghanistan le Iraq apon mangle nikuma le kumina irana man anile bok USian 6th gen strategic steel bomber puizet mai B21 raider haboi puile meka nuclear ral thuam pa ngai aphur theidon kuminemo na kumvela chuan USian alalu to mai thei North Hope government siam bok ni in B2 split thak chhotura ti ani atlem bera zatal chu siam antum ainjin hi praten huitni siam thoni in aming le ni phung thup alani AGM 181 LRA so Chris Michel B61 12 13 nuclear bomb le GBU 57 MOP te pai theyang nakin zela hypersonic missile la pai thei tura design ni in ral thuam kg sing khat sang thum zaruk vela pai theyang meter som priat bol ha sei ni in a wingspan hi meter som li panga velania m to po kg noi khasing khat sang sari borani match 0.8 vela chakina thlok theiani te zok changkang zok si khovelin awar zelti fi atu pakhat ani bok India in steel bomber buaipui India chon bomber buaipuin ma alave meka a concept anduang tran chhomek achunga kan sui Russian Tu-160M Indona siam turni in Russian apui donem sia talani lo India bomber buaipui meki ultra long range strike aircraft ti ni in atui thun non ngai lovin kilometer sing khat sang ni vela thlok theyang Chinese Pakistani air defense system te man theilo chu India ngai poimo berania chu wangin steel ni phung anei dona engang chia steel tur nge siat alani lo thungani ULRS hian BrahMos NG Agni 1P precision guided munition anti-radiation missile le gravity bomba ka nuclear ral thuam po pai theyang avain ral thuam kg sing khat sang ni vel phur thei turani kumsang hi somthum le panga an prototype siam man ain be sei mek India hi ral thuam ma chemuang veu thin ma se uluk taka kan chik chuan tun hnaya cherang ve hritin ma son chakreu ti kan hriang achan lian tak pakhat chu private company thatak tak te na sazo karal thuam siam lama anin rol tak wangani hewang hian be sei na chu omve kan ti thei ome Russia chuan Tupolev Tu-160M engine palinei khovela bomber ritber le thlok chakber ania match 2.05 vela chakin
kilometer sing khat sang ni jathum cover theya ral thuam po kg sing level zeta phur theya ni engine pali nei tho tu95 variant tharaber tur tu95 ms km sing khat sang level cover pha le match 0.8 vela thok thei le tupole tu22m 3m te chu Russian bomber dang te an ni Soviet bomber tupole tu16 Indona Soviet Union phalna an siam Jian H6 za som ni chuang China hian ania tun din hmuna a bomber nei chuna ni an upgrade ta H6NT ni in nuclear ral thuma pai thei variant dang H6K po oma American bomber te ai chun an te dai zoka an jang zok bok China hian B2 speed ang tak mai steel bomber Jian H20 a boipui mek bok mi fa te chu khiti khi ani towa India hian bomber puitlin ve thei tak mole Sa of Iran Mohammed Pahlavi Riza Iran ram shwai tu ni sin October ni som ni paru sang khazakwa som pakwa piang khania First World War top nuwa ni Iran rama sa of Iran hian sang khazakwa som li pakhata tanga som sari pakwa thleng ro rela ni kum sang khazakwa som li le panga in do bui pani na alo top lai khan Iran ram shwai tu berani Iran a ro rel chung hian World War 2 a ne na chang USA chu khovel namtin ngai san an hlau atom bom nei kha ani tlata ngai san lo thei ani lo Iran po hian abit halo thei bik lova chuti line USA hian Middle East ram te chuan oil an nga ti hi verve shevekin mitin amukar maya Iran rama thu nei tu ber chu sum le paya vurim technology lama an san na ne na dora Iran swai tu chu an tilungoi te a an rama oil chu mitam takin tui kang an nga laya lalfanu lo kalang main ren baksak lovin an thal ta hiau mai ni poisa mangin Mohammed Pahlavi Riza chu an be chatal heya ani line alo be chepal big ta silo sa of Iran ber hiam an rama oil chu USA oil company te khoda da in USA tanga poisa adon tenen chuan hlim takin aoma a hausak pui ma dem thei ani lo hausak te chu som hek lo le ti chuan USA chuan an du thalin Iran oil chu an siak chuak te hiau maya hemi hun chung sang khazakwa somnga tanga som sari pakwa chung hian Iran khopui terana chuan tlai ne ma hian nula te chu miniskirt nen tual an lenga night club le music box te nen an ri hiau mai ni hetiang tur hian USA khan an ram throi tu hi US dollar nen ngat an tilungoi ne hle ani US duam na chuan chin le ma nei lova kum sang khazakwa som sari pakhata tangin US dollar hlutna President Nixon a hun lain atla niam ruai maya Watergate scandal wang ni takmo kum sang khazakwa som sari le pathuma oil crisis alo thlenga khovel huapin chutia dollar hlutna alo tlak niam ta ka wang chuan sang khazakwa som sari palia tangin Middle East rama oil nga ram Saudi Arabia nen chuan US oil company te chuan Inremna an siama Saudi Arabia oil product chu US dollar veka sal turin thuan thlungta ni chu chuan petrol dollar hi aron sing chuak ta ni tin heti hian nia Iran lamai ro chuan Muslim ram ni si in sexual immorality lona sa chole chuti taka sa khone yang nei lawang maya ram mi puite han khosta mai chuan Islam sa khomi mi ru ve tak te mit atimim tlata en liam mai harsa antia zan mud huna te hian marcharot na anka rol li ang mai hian anin se ru cheu maya chutia USA in Iran ram hausak na aru hiau mai le USA wanga anrama morality halotlan hiam taviau mai chu Iran rama patling thankin zet to te chuan munmon har muwa an neya helna alo chuak ta Mohammed Pahlavi Riza chu paitha in kumsang khazakwa somsari pakwa chuan tuna USA hovin an tha tak Ayatollah Ali Khomeini hun kha awher chuak ta ni Khomeini lal chi atang chuan Iran oil du thala chen tu US thunei na zong chu paithla kaloni ta mani wai pai khe ka nau pangle ta te nau pangle te zok wai e sak char tum tu USA thunei na chu Iran rama chuan ti ron nu me che ho lamang mai atlom ho ta zal zala athin lung lai ri ro chu nu pui wi re sakpa thilungang main aling lar thungani hete Iran lama Khomeini in lalna aron chanta ka chuan chuti laya Iraq lama thunei tu Saddam Hussein chuan
Sia Muslim deuh hlirom naram tan Sunni Muslim ram Khomeini chu yat an tan noksak thei tura ngain Iran chu arun tan tamaya Iran le Iraq Indona chu sang kha zakwa somria ta wa chabrawa laya no alfung pai phim khullo ang main alawal chuak hloi mai ani he Indona hian USA chuan Iraq chu apui ngal chan mai boka kumria zet mai an Indo nuwa atira Iraq ramlak te chu Iran hian changle ma se atopa hne chang tu chu USA chanpui Iraq ani ta ni heng thil te tang hian USA chuan Iran hi huat na me in ho lo tia chiang chho zela om zia chu mi poisa manga zuin chartari na poisa nei tu in a phaltak loba wangin mi poisa manga zuin tu chu poisa nei tu laka thinrim ve khangla ngang deu ani chu huna local zela USA hian Iraq lam oil aruk sak zo zai te chu Iraq po chuan hre thiam lovin American control kha an ngai thei lo hun lo thlenga Iran nena nin dolaya leibat dollar billion somthum pasari zet chu Ropui turin UAE le Kuwait chu aphu ta ni nimasla heng ram te tang hian chan na reng mulova US la chuan kalopek sakang che atilem hau boxi lova ti chuan Iraq chuan August ni sang kha zakwa somkwa kha chuan Kuwait chu aruna alata mia mai ani Iran nena nin dolaya lam tang USA chu apoi sadu thaklo Kuwait lalpa hi US a tlan che in US puina adil ve ta thunga chungen na chuan Gulf War sang kha zakwa somkwa kha ron hring chuak zui le ta ni hetia US in Kuwait apui don level hian Iraq chu weapon of mass destruction ne angin an puwa ma se an lo nei hau lova US hian Iraq opna nuai atangin Kuwait thia chan chuaka chung thil nuwa chuan Kuwait rama oil te chu US somruk dollar somruk baruk in an lei sakta hiau mai ni tin heng thil nuwa hian Iran chu amal din chota khati taka Iraq ne anin dolaya puitu USA kha ma zunga abol pet ke saktu angaya khovela nam in hober ani chota ni US hu hang aniang chu western countries an ti hote hian Iran hi dota sualtin reng nen an pu chia ani tabera le khabu le TV news zonga terrorist supporter thol thadram misual hlang ram angin an pu cheta chara ni anina taka chuan Iran hi khovel tana nam sual ani mi alowa a thenom ram te tan an nok sakran lo USA ro chu an huwa hetia sang kha zakwa somsari pakwa USA an no chuale Iran ile Iraq in dolaya USA in Iraq apui wang hian Iran ramin melmalian berra an nei chu USA hiani chumikara Israel in USA an lo fui por seka wang hian Israel po hi an hotel lo theilo nikum lam October tha vela ni som pani indo nuwa tuna Iran o mai ron be ma satu Israel le achantu USA te Indona hian Israel chuan USA hi an khopalian Donald Trump fui porin an ron be ta chiam maya Iran hi velo te atlom mai om taka mitinin kan nga yani nima sela nam chan turin an huai sen maya flekvar zarrot an lo mi alawani an ram shoi tu luber te an tha saka nasataka an be nu poin tlom an latum reng lo tundin huna hian US President Donald Trump chuan he Indona hian chakzo ka ain ngaya Indona hena kan changto kan ti chevek to Iran hian nuclear power nei tur chuan kum tam tak a be le angai tuang hun reilo te ya Iran hi kan chu asan mai thei ti in asoi nge bok ani May ni som pali sang kha zakwa somli le pariata Israelin independence an puang felchia ti in Arab ram panga tang rualin Israel sarkar ding tir engma po la nei lo kha an run thut maya juda te chuan indo sipai sang sing thum le sanga an nei ve a thona an nei lova teng chu paruk chia an nei ve an melma ai gopta ringot point sipai singli teng za som thum le panga indo thona somruk chuang le bomber te ba ka lai pui tam tak an neya Jordan sipai rual British officer ten training an pek ngat chuan sipai legion khat sang rukvel an nei boka ma se mak tak main Israel min hne na an changtlat si tum kha chu ai gopta sipai battalion khat armor battalion khat le artillery battalion khat chuan ral thuam pham kim nen me ni som pakwa sang kha zakwa somni le pariat khan Israel khopa khat mi za som thum lek om na hi
darkar thum chung leka pal zut an tuma chu kholo veng tu juda sipai tlem te te chuan silai tuk chop te thinga siam sipai lem siam chop te mangin ni engemaw zat an lo dang khotlaya to pa chu khote reuh te chu sipai chu zo zai chuan har sa tak chungin an la thei chok to maya chu chuan an ril ru atin hual veka Tel Aviv khopui lak tuma chuak ve si an khotlai ta ke ma wang le an moral atlak ni ma wangin Tel Aviv khopui be an tum chu an thul pha ringotani lida thlona tum mun an lak sakdan kha adang lam ve hle mai Arab sipai sang sari indo pe ringin anoma ma se Gideona tektik kha mangin Israel sipai som paruk chau Arab ho wanga in chain zana lida khopui an luta zan khothim hnuaya chuan Gideona sipai zathum rual ti danin buaina siamin an ri hluta Arab sipai ho chu an buai nuaya an mani le an mani te an in ka vak vaka an ti ngai na thelo chuan an mani ramlama an tlan ho ta duak mai ni tum khat chu Israel sipai rual motor chong fe a chuang te chuan kong an bawa ramri ka nin Lebanon rama an lut ta daya kong an bo ti an in shiat ma chuan Galilee bial ron run tu Syria sipai te supply phur motor in zui du adu anen an in tok thut maya petrol phur motor lo tan ma saber chu an ka pal zuaya chu chuan an hunga motorin a phur hand grenade te chu an aktibuak ta dur maya Syria ho chu hlawin an tlan cheveka an tan san ral thuam thatak tak le ei tur te chu Galilee lama an phur koi ta du atu mai ni Syria sipai ten an hual be kibuch an va thlen chuan a hual tu Syria ho chu an lo bo duak maya Juda sipai ten Lebanon an run wang mai ti thu thang an hriat awangin Syria sipai te chu hlawin an tlan chevek hi alo nia an kong bo chu an be sei phak lovin an mamo Indona ral thuam chunglamin alo supply chu phur sen lo khop an varut ngek hi alo nia voi kha chu Galilee deal marlama juda khuwa safet chu Arab hobin an hual bet tlata Israel sipai te chuan an ral thuam nei chun David ka mortar bomb ribeng cheng tak chuan an han ral sai ve ngota ma se thil makalo thlengta thile ruwa alo sur ta chiam maya chumi hmuna chuan mei tha ruwa asur ngai si lova Israel ho hian ruwa sur tir thei ral thuam chi thar an mangani nge hi ti in an tran hun tha le lu chuangai na omlo chu an tlan chiat santa chu vele Israel te chuan safet khwale Galilee mar bial chu do tu lovin an latani ai gopta in do thlona rual an hubdan June sang kha zakwa somruk le pasaria nirukin dona Israel ten thok le khata ai gopta jet fighter rual an tum hun atanga che chuak man lova an juhub bar theina kha an chedran wang chu ani ngeya ma se kha lo po kha chan thate a om Israel thlona zani rual juthlok tha kha lo kap thateu thei an nia Jordan Raider Khan an lo huwa ai gupta hena Indona thruk password inap ti in secret code thu an wathon wat maya ma se khamini che khan ai gupta ho khan an password kha an lo thak dang lam man chia Jordan Khan chu ai gupta code thar chu an la dong man si lova an thu thon chu an lo dong thei ta lo ani chu hei hian pathianin ami te ado pui huna anin biak po na chi ai na a thlen zelang ati kha atakin lo thleng ta ni kha thil mak pialama khan thil mak dang ala om ta cheu ai gopta khan Israel thlona kap thavek thei khopa tam anti aircraft missile an bun chek chung maya ma se chung missile te chu kap turin tu man thu pe kan lo chua der lo ani chu bangin kha ni rukin do na ni ma severa khan ai gopta thlona te chu Israel jet fighter 10 an sub koi hal ta bek ani kha bang khan anu loka Israel president a lowom Dr. Wisman chuan pathian kutani ati hialani thil mak thin chiat lak deu chu Israel thlona upave tak tak nidanga har sana neya ritu atu athin te po khamini kha chuan an engine vela buaina an nei mi lo ti pilot te point an report hlomani Israel sipai pakhat soidanin a thian panen duty a Sinai ral matonga an kalain silai thachia in thuamai gopta sipai rual trak chunga chuang an tok thut maya kan thingei don ani hi ti in an mangang towa
maktak main kut pharu tia thu anan pe khan chung arab sipai te chuan ron kalet potum lovin laule khur chungin kutan phar veka an hena in pe in flag bar anzar tamayani ati anhuwa chuan engwanga Israel sipai te kha kap lo nge an ni an zota an ho tu pakhat chuan kan ba na khong veka azeng ringot kan taksa song chu azeng khong veka enge chan pho ka shelo atia ai gupta sipai ral thuam thane na in thuam trak chunga chuang leng hal te khan Israel sipai duty pahni an hlau viong mai kha an chung rila hlauna tharawa thok tu awm wang ni in arinom khang Indona kham pathian kut alang na saboka sa kholam ngai saklo haret chanchin bu me point pathian ngai saklo mi po hen do na hi chunglamin aron do puiti a hai thei lowang ati hi ati ve hialani nirukin dona Israel te kha che thaviang ma se atira chuan a result tur se sa heklo ai gopta sipai ten ramribula ral thuam an chek nga ziale ral thuam an nei that zia an thesi ai gopta sarkar line anin do ma me sang kha zakwa somrule pasari khan radio kairowa Israel nen kanin do don Israel hi adam reilu tuk to Israel chu chiat vekna tur in do na alo thlengta e tia an puan dum kha arab ram som jetin an lo tran pui box ya wangin Israel ram tereu te khati la ya la house box si lo tan khan alungai tha khopa Israel sipai ho tu te point an ne don lo an chana chedon ti hre chianga in ngain sipai thi te tan kuang singli an lo siam lok ringot mai ni mizo pi pu te point sal som man ni point lungai na om thin an lo tia kuseima chu sinai tlanga ai gopta sipai ten kul nget taka an din Israel te tan lak mai thelo khopa lai pui tam tang ne na an ven tlatani hupur thak chunga Israel sipai ten an han pan nei lai chuan bom puak ridur hi an thata amun an bathlen chuan ai gopta sipai te chuan an ral thuam lian te chu an lo ti chia an hun pui chu an lo tlan chiat san hi alo nia enge chan ni ta le an hoi hai vela ma se mun danga po ai gopta sipai te chuan an tran mun tam tak chu Israel te ron thlen ma in bakleng in an lo tlan chiat san zel mai alo nia an tlan chiat san chu ai gopta sipai pakhatin hre tak chungin heti hian a soi Israel ramribula khan wana tanga lo chuwa kutlian pui hi kan hmuwa chu kan hlau em maya hlau le thabarin kan tran mun chu kan tlan san lo thei lo ani ati ani hei hian pathian thudik na aron tar lang le ta in ma ka ti bayom na ka tiranga in thlen china mi pui te zinga chi ai na ka thlen zelanga in mel ma zong in ma ka tlan chiat tirang ti in lalpan alo soilok tuangin ahun taka aron tran puyani nirukin dolaya all Jerusalem of tu chu Jordan sarkarani juninga atanga ni sari thlengin Jordan le Israel te anin kapa jun ni sari ni chuan Jordan silai ri are tadaya thangan kam ani lo mo tia Israel sipai ten an bi chianak chuan kholai te chu lo ruak hi ai hoi maya Jordan ho chuan an lai pui te chu nut chein an lo rau san vek hi alo nia Israel sipai te chu do dal tu lovin East Jerusalem chuan an luta Temple Mount tlang thianglim chu an la Western Wall trana bang thlengin silai pakhat po met puak lovin an na let le ta kumsang ni kalta chunga an la chan pha ngai reng lo Jerusalem kho pui thianglim chu niriat sangkha zakwa somrule pasari ni khan an lua le ta ni lalpa chuan azol nei ka Ziona chuan ka kir lenga Jerusalem ka chengang tia alo soilo kha atakin alo thleng ta ni Israel marlam Galilee dil ral tlang chung chu Syria ho in kul nge na munania Syria chuan in do sipai sing sari sanga layania mase ju nikwa sangkha zakwa somrule pasari khan darkar sari vel anin ka hnuwa Syria ho tran mun chu Israel te chuan an latamaya atu ka po an lain kable fe tura an ngai lain Syria ho chuan tumdan dang an lo neya Israel ten an ron he ma nge ya loin sa seng vat tumin an ral thuam le lai pui te chenin an lo tlan chiat san vek hi lo neya ti chuan juta te an lo phil zeu thin na mun chu Israel kuta alo tlalu ta melma ram an lak sak duai to hnuwa ceasefire an siam ta ni
Syria ram hun pakhat taking tel fakhira chuan Israel te loka nan machine gun te tengka na silai lian te mortar te le silai chitin ne na an lo chan lai chuan an captain chuan kap tura thu ape khuna chauka tur ti thu pe kalo chuaka maktak main ka tur tia thu apek main Israel te chu anram ri chunga an lut man ta si an inrin main Syria ho chu an phin dar ta leu mai ani pathian hlaum ma melma an chenoi zel